Zakaya hanti chuanin shelo kan om kherlo mai theini Christian zinga phei chuanin shelo ni chu aza thak zok hial ome Zakaya hi iswarong bol hun lai vel khanin Jericho khuwa kan chia khon tu tax collector kan tiang hi nia Zakaya ti ming hi Greek tonga chuanin thiang hlim emo poi soilo tina ni ome Zakaya chungchang hi Christian masate a khanin zirlai lar tak alonita tun thleng point kan la soi fo thina ni hi ani hi iswa zirtirna wangin miswal chia khon tu po ni se aswal simin anun athak danglam thayani ti entir tu alonita annuwa Christian te thon thu pakhata phei chuanin Kaisaria kho bishop masaber nia chalani Eastern Orthodox tradition le Western tradition a te hianin mithiang hlim angin anda ve ve ni chanchin thabuwa Zakaya chanchin kan hmu dan chu hetiang hi ni tin iswa chu Jericho khuwa aluta achun pel dona tin ngai te mi pakhat a hming Zakaya oma chu mi chu chia khon ho tu ania ama po a ho sa hlea tin iswa chu mi eng ange ani hmu atuma mi pui awangin ama la atoi sia a hmu theilawa ti chuan atlan khala a en turin thei pui kunga alona chumi kong chu aron zo tur ani sia tin iswa chu chumi hmun a thlen chuan adaka a hnena Zakai lo chuk thuai ro voina I ina ka thleng tur ani atia tin man mo takin a chuka hlim takin ama chu a thleng ta tin chu an hmu vele an za in misual hne na thleng turin alu tak so an tia an phun noya tin Zakaya chu adinga lalpa hne na chuan ngai te lalpa kasum zat ve pachia te hne na ka penga tin tu laka po thil eng po lo hlep ruila ale li in ka rul le ang atia tin iswan Zakaya chung thu asoya voina he ina hian chandamna lo thlengta ani po Abrahama fapa ani sia boral te zonga chandam turin mihring fapa hi alo kal ani reng ani atia helai thu a hianin Zakaya chu Abrahama fapa anga soyania hei hi iswa zui tu Christian te zinga zentel te po tel an ni dan chu nia Abrahama hi nam te pa ti ania hei hi Juda te ni lo tan po ani Paula po khanin a soi fo thina ni kha Rom ho chia khondan kalphung kha magistrate tele Rom senate te kal tlang khanin van tlang contract angin an siam thina a om sia chu tunlaya contract na open tender kan tiang deuh hi ani ome ti chuanin chu tiang chia khon thei tur tila contractor ni thei tur te kha chuanin an sum mu thei za tur rambial chunga an khon thei za tur kha an thelu thina ni contract tender chandan ang deuh hi ani ver ome chu tiang contractor te hming chu KJV a chuanin publicans ti in ada tunlai ang thavin chia khon tu te kha milar tak an ni lem lawa sarkar atangkanin hlo san pa an nei lem lawa an chia khon atangkanin hlo chu an in siam ve mai thin ani hei wang hianin mi puite po khanin chia kha an choi tam pha viau thein arin oma then khat phei chuanin an hlep tur kha ngai tu aranin war takin an khon thin po aniang Bible kan muangin chia khon tu te an mu dan atangkanin a hriat tiam theini Jericho khuwa kan ti mai Zakaya chanchin kan soi hemi thlen na mun hi balsam anti achang chuanin spices te ponte bol hlo siam chuana mun ming thang takania Exodus bungsom ni panga chang ruk kan en chuanin pui thiam te hriak man thin song bol nan po khanin an mang thin ani chubaka lalatana hriak thi tur anti hriak an thi dona khatiang hriak an thi ang chi khatiang hriak song bol na tan po khanin an mang thin pokani ti chuanin chia khon tu te chu rom tho pui tu te an nia wangin kum zabi pakhatna Judai ram mi te huat an hlo hlea kum som tam aliam le chuanin edi somruk paruk vela khanin Juda te helna anti the great Jewish revolt a hring chuak ta bokani kum zabi pakhatna kha chuanin atlang puin chia khon tu te an hmu dan hi a chezongin ani deuh veka mathaya bungsom pariat chang som pasari kan chiar chuanin Isua po khanin mi thalo te khin nanin a mangani luka bungthum chang som pahni tanga som pathum kan chiar chuan baptist tu Johana hneina po khanin chia khon tu te po khat baptisma chang tur khanin an local thina zirtir tu enge kan ti tur ti an zo khanin Johana khanin an rel sak ang chewa liam chu vaphut chu ati pokani kha heti lai vela chia khon tu te hianin Rom sarkarin khon tur an ti ai tam hi an khon thin ni na langa
chu mi ten an huat chan po ani melani sa khuana lam zonga ngai tu chuanin heng chia khon tu te hi rom ta na thok an ni wangin rom ho nen khanin anin mukhomin chon ei ho fo dona chuta chuanin juda te dai tarilo an ti mai khami juda te dan kha an bo che fo dona chu farisai te khanin an ten don hle ani zakaya chanchina po hianin chu tiang misuala an ngai chu isua khanin anun athak sakta ni kha chanchin thaziak tu mathaya po hi chia khon tu ania mathaya bung kwa chang kwa kan en chuanin kan hmuni ma se buaina om chu marka le lukate hianin ahming hi levia tin an soya kum zabi panina kaushan pa te chuanin heti hian ngai danan neya mathaya hianin ani na tarlan na tur ada ni nan ngaya chu wangin chanchin tha mathaya ziak ti aloni tani marka mathaya le lukate hianin chia khon tu te chu misual te nen an soi zom thina chu choi ho chungchanga hian ani thina ni ti chuanin zakaya chungchang hi hriat thuia har hlea bible po luka ziaka chau kan hmuni luka hianin zakaya hi a ho sak thu a soya thilmak tak mai chu rom chia khon tu pakhat mai kha engtin ye a ho sak thei a chan chu dan lawa poisa in hne chu tila tukzat aya tam chia khon le eiruk kan tiang chi kha ani beranga chu tiang soilan chia lo eiruk na chu a om nge ni ti hriatani tin zakaya hi a eiruk le a ho sak wang chau po ni lo hianin a toy ema wang hianin a lar viau mai boka isuan zerika waron paltlang don ti alo hriat khanin khati hun laya isua ming lar zia kha alo hreveya a hmu ve chak hlea ma semi te chuanin an hlia zel se wangin a hmu ve phalo ni ti chuanin alo vatlan khalta theipui ku nga lonin mu alo tum ve top mai ni chu isuan a hmu khanin a ina thlen atum thu a soita zakaya khanin makati hlea ani ang mi te huat thlo misual anga an ngai chu tiang ina sa kholama miro pui timaila ahun laya mi te ngai san pathian mi anga an ngai na a ina thlen atum thu a hril khanin a hlim hle ni a chanchin chu kan hreve ko me zakaya chuanin a sual semin I suwa zui tu alo ni ta Eastern traditional soidan chuanin khatia I suwa wana alon hnu khanin zakaya hianin petera chu zui ta azin na khanin azui thina petera hianin kaisaria ashwaya chuta chuanin bisopatana ruata heta hianin athi thlengin a omta ni ma se hei hi adikem diklawem te ro chu hriatani lova adikemo diklawemo enge a chanchin nizel te ro chu hriat zui theina tur dang hi awang hle ni Alexandria ko bisop Clement chuanin zakaya hi mathaya emo mathia emo kha ni thein a soya ma se luka chuanin mathia chu I suwa bula khanin a baptisma chana tang khanin a om reng thu soini tin then khat soidan chuanin zakaya hi zudami ani mai thei antia achan chu I chuan Abrahama fapa ati wangte po hi ani ome chuba ka chuanin rabbinic writing anti rabbi te thuzia ka chuanin heti hun lai vel tila bible zakaya kan hmu te nena hun lai in ang tina ni chu khati hun lai vel tho khanin Jericho kwa mi pakhat zakaya anti mingpu chu a om thu an soya an soidana chuanin he zakaya hi chu rabbi lar tak mai Yohanan ben zakaya pa ni nan soini Yohanan ben zakaya chu temple pahni na hun lai vel khanin mi fing zinga poimo takania rabbinic judaism thuziak te kan ti mai heng misna ang chi te lak khom nan khanin mi poimo takani ni ti chuanin ani hi misna rabbi tia ko masak ber ani nge ni rabbi te thuzia ka zakaya kan ti chu bible zakaya kan ti nen hianin thumun an lo ni mai thaya zakaya te chung kotha kan ti don nge ni khatiang ang chi khachu man laya tang to khanin an lo om to tam tak an ni ome Ezra le Nehemiah buwa te po Zerubbabel an nuaya Babylon saltan na tanga lo kir le te zinga po khanin an telvea chu ti lai chuanin an zat chu zasari somruk anni masela lukazia ka zakaya hi ani em tero chu finfiana a om lo thungani soitongin kan hriat thei dang chu Eastern tradition kha ani le maya kha thuti kani em ti chu achiang chuang lo ni masela traditiona ka chuanin kaisaria ko bisop masapera angangai ani zakaya chungchanga thel lo lang chu mi ten mi suala an ngai le an huat ron te po hianin chandam na hi an chang thei ni ti hi nia chu wangin eng ang mi po ni se eng thil po lo ti sual to ma se
Isua chuanin angai dam the ni ti hi ni ole khati zong kha ni le phot te se